Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Мен Büyük Vatan Soğuşu'nda Vengriya'na Budapeşte algan çatqa katnaşta başlayanım. Şundan hım Çekoslovakya'na Bratislava Prag'a barıp yetmeyince soğuş bitip kaldı. Соғышта несі қайтты? Meni kaytarmaska bulgayınla o, ne starший лейтенант Недвеген батарея командирine. Men отпускаға қайтқан шақта, meni рядовой деп yazғанда, hen ұзақламай қатырға тиісің ке. Шуатып қайтып кеттім. А то старший сержант едім. Meni рядовой деп yazып, Исімбекке индіріп жіберген. Şundan kaçıp gittim indi. Poyuz menen Yefremi kalasında hizmet edip soğuştan soň 6 tapkar paraşüt menen hekirip oga çıkım frontga ingança 21 tapkar hekirgaynym bitahy 27 tapkar paraşüt menen samolyotdan hekirdim. Tawda 1943 yıl iyun ayında Belarus'ta Babroysk kalasında bizim Sovet askerleri adrak birleşip şuğa desantliklarda soğuşka taşlandılar. Biz bara alıp Babroysk'da asamarda etip Nemeslerle Tönyak Kumbayış Ukraynaga tikram kaldık. Slutski kalasından başlap Rovna yağına tikram. Şundan soň 1945 yıldan birinci yanvarın bayram etip gine ikinci yanvarda Tremovaga boyunca poyuzga oturup Rumaniyaga, Moldavya, Rumaniya aşa Vengriyaga barıp Budapeşt kalasın düşmanlardan tartıp aldı önde, soğuşup. Латай, әһәдің ең қымметлі медалығын нендей? Кайһына ди? Kıymetli medal tip soğuştan algan da boyovой заслуги şol birinci nagrada oldu indi. Ondan soň 4 medal menen Armeniyadan kaytıp indim үйge. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.